呢份係最好嘅生日禮物啦。係咩禮物啊？就係我可以好好地咁照顧你咯。但是汉斯不算是陌生人。是哦，那他姓什么？他姓南方小岛。他最爱的食物呢？三明治。好朋友的名字？可能是约翰。眼睛的颜色？梦幻色。小几号？乔几号不重要。你跟他吃过饭吗？万一你讨厌他的吃相呢？万一你讨厌他挖鼻孔的样子呢？挖鼻孔？还吃下去？抱歉了，先生，他是王子。No pasa nada. Yo no soy tan princesa. A ver, si chocases contra Elsa sería... Ella, claro. Hola. Pero, por suerte, solo soy yo. Oh, Prinz Hans von den südlichen Inseln. Prinzessin Anna von Arendelle. Prinzessin? Milady. Hallo, nochmal. Oh Mann. Das ist jetzt peinlich. Nicht ihr seid peinlich, aber nur weil wir... Ich bin peinlich. Ihr seid toll. Warte, was? Kaka. Elsa ei oota nüüd! Anna mu kinnas tagasi! Elsa, palun, ma ei saa enam sedasi elada. Siis lahku. Что подарил Благо? Gana, Anna. Ne, kodėl tu mane atstūmei? Kodėl atsiribojai nuo pasaulio? Ko tu šitaip visko bijai? Pasakiau, gana! 钟响了，典礼开始了，我该走了，我得走了，我现在必须走了。再见。ผู้หญิงก็เป็นเอลซ่ากับฉันสนิทกันมากตอนเราเล็กๆแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ห่างเหินไปซึ่งฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันไม่มีวันห่างจากเธอโอเคขอฉันพูดอะไรบ้าๆบ้างได้ไหมElsa, em hy sinh thân mình vì chị sao? Em yêu chị. Sveika, es? Sveika? Tu izskaties lieliski. Paldies. Tu izskaties lieliskāk. Ne lielāk. Tu neizskaties lielāk, bet daudz lieliskāk. Paldies. О, принц Ханс от Южните острови. Принцеса Анна от Арендел. Принцеса? Милейди. Здрасти. Отново. Олеле. Това е странно. Не, че си странен, но понеже аз съм странна, ти си чудесен. Чакай. Ama Hans yabancı kategorisinde olamaz. Öyle mi? Soyadı ne? Güney Adaları Prensi. En sevdiği yemek? Sandviç tabii En ki. iyi arkadaşı? Muhtemelen John. Göz rengi? Rüya gibi. Ayakkabı numarası? Ayakkabı numarası önemli değil Onunla ki. yemek yemedin değil mi? Ya yemek yemesinden iğrenirsen, ya burnunu karıştırmasından nefret edersen? Burnunu karıştırmaz. Sümüğünü yerse? Affedersiniz bayım ama o bir prens. 안나 공주님. 네. 안나 공주님. 네. 깨워서 죄송한데요. 아니에요. 괜찮아요. 나 깜짝했어요. 누구세요? 저 아직 접니다, 공주님. 곧 성문이 열릴 겁니다. 준비를 하셔야지요. 당연하죠. 뭘 준비해요? 언니 대관식 준비 말이에요, 공주님. 우리 언니의 대관식. حسنا هيا لا مهلا لم يبقى سوى أن تنفخ الملكة بوق يوم من الليلة. Anna. يوم ولادة سماح موتك. מזל טוב. זה יום ההולדת שלך. יופי לי. יש לי יום הולדת. קדימה בואי. זה יום הולדת שלי? תראי שהוא יהיה חלומי. D'acord. No et pots casar amb algú que acabes de conèixer. Sí, hi ha amor de debò. Anna, tu què en saps de l'amor? Més que tu. Tu només saps apartar la gent del teu costat. Podarilo sa ti rozpútať večnú zimu. Celkom všade. Celkom všade? Nebude to také zlé, keď ju rozmrazíš. Nemôžem, ja neviem ako. Určite môžeš. Viem, že môžeš. Harangok, a koronázás. Most... Jobb, ha megyek, mennem kell. Most nekem mennem kell. Szia! Elza, ne, stani! Vrati mi rukavicu! Elza, molim te, ne mogu više ovako živjeti. Onda odlazi.
Nuk është mirë që ti hedhësh njerëzit në atë mënyrë. Mirë pra ju gërnjarët në rregull, qetësohuni pra. Rregull, jam në Vetëm rregull. lëre të qetë njeriu në borës. Unë qetësova. Rregulli. O të lutem. Gjyri. Pravish meni. Gjyri. Resi po pona. Hala, ti pa po pona isha. Mislim, ne pona, nisi bol pona, ampak bol po pona. Un très grand jour. Tu en as assez fait. Je t'accompagne dans ta chambre. Attends, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de souffler dans la corne de brume. Elsa og jeg var tæt knyttet, da vi var små, men så en dag lukkede hun mig pludselig ude, og jeg forstod ikke hvorfor. Jeg vil aldrig lukke dig ude. Okay, hvad nu hvis jeg siger noget helt skørt? Ale Hans není cizí člověk. Jo tak. Odkud pochází? Je z jižních ostrovů. Jeho oblíbené jídlo? Sendviče. Nejlepší přítel. Pravděpodobně Franc. Barva očí. Písnina. Číslo bod? Na velikosti přece Už nezáleží. jste spolu jedli? Co když bude při jídle mlaskat? Co když se bude šťourat v nose? Šťourat v nose? A jíst to? No dovolte, pane, je to princ. Een mooier verjaardagscadeau is er niet. Wat dan? Dat ik nu voor je mag zorgen. Mi τολμήσεις να ξαναπετάξεις πράγματα. Ηρέμησε, έλα τώρα κοπελιά, χαλάρωσε. Εντάξει, καλά Άσε είμαι. τον άνθρωπο ήσυχο. Ήρεμη είμαι. Ωραία. Έλα τώρα. Elsa. Olaf, ulepiła cię Elza? Tak, a co? Wiesz, gdzie ona jest? Tak, a co? Możesz nas do niej zaprowadzić? Tak, a co? Ty jak to działa? Au! Oj, bo połapa. Åh, Elsa. Du offrade dig själv för min skull. Jag älskar dig. Þú lagðir eiginlega á eilífan vetur. Allstaðar. Allstaðar? En það er í lagi, þú þarft bara afþvíðan. Nei, ég get það ekki. Ég kann það ekki. Víst getur það. Ég veit þú getur það. Prins Hans van de Zuidereilanden. Prinses Anna van Arendel. Prinses? Hoogheid. Wow. Hej, nog eens. Jongens. Dit is heel stom. Niet dat jij stom, het is omdat wij... Ik ben stom. Jij bent een stuk. Wacht, wat? Oi pra mim? Oh. Oi. Você está uma graça. Obrigada. Você tá cheia de graça. Quer dizer, não tá cheia, tá graciosa. Mais graciosa ainda. Obrigada. 誰だろうと関係ない。すぐ出て行って。いや、二人でアレンデールに夏を取り戻したいの。どうやって？あなたに冬を終わらせる力があるの？私を止める力が。アナ、もう帰ろう。いや、エルサと一緒じゃなきゃ帰らない。いいえ、帰るのよ。 Não é possível casares com um homem que acabaste de conhecer. Se for amor verdadeiro, é possível. Ana, o que é que tu sabes sobre o amor? Sei mais do que tu. Sim, tu só sabes afastar as pessoas. Elsa. Kellot, kruunajaiset. Mun pitää mennä, mun täytyy mennä. Mun pitää mennä. Hei. Elsa et moi étions très proches lorsque nous étions petites. Et puis, un jour, elle a décidé de m'ignorer sans que je ne sache pourquoi. Jamais je ne pourrais vous ignorer. J'ai envie de vous dire une chose totalement insensée. Okay, to bed with you. Wait. All that's left to do is for the queen to blow the birthday bugle horn. No. Maleducato, non si tirano le persone! No, furia scatenata. Da brava, rilassati. Devi calmarti. Calmati. Va bene, tutto è posto. Lascia in pace il mostrone di Sono neve. calma. Brava. No, sta buona. Ana. Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Es tu cumpleaños! ¡A mí! Es mi cumpleaños. ¡Levántate! ¿Es mi cumpleaños? Y será un día perfecto.
Dar Hans nu este un străin. Serios? Care-i numele de familie? Din insulele de sud. Care-i mâncarea preferată? Sandwich-uri. Cel mai bun prieten? Probabil John. Culoarea ochilor? De vis. Mărimea tălpii nu contează. Ai mâncat cu el până acum? Dacă nu-ți place cum mănâncă. Dacă nu-ți place cum se scobește în nas. Să se scobească? Și mănâncă. Pardon, domnule, este un prinț. Олаф, тебе Ельза створила? Так, а що? Ти знаєш, де вона? Так, а що? А міг би дорогу показати? Так, а що? А як це працює? Ау! Годі, Свен! Что я тебе сделала? Хватит, Анна. Почему? Почему ты от меня закрылась? Ты закрылась от всего мира. Скажи, чего ты так боишься? Я сказала, хватит!